Kewan paling ngeyel sak donya niki kewan apa? Apa? Napa? Ya mikir kok ya. Ya mikir bener apa? Kewan paling ngeyel ngeyel sak donya. Wis ngeyel pol pokoke kewan ini. ngeyel pol. Nggih. Apa? Cilik napa gedhi? Wis sembarang, gedhe kenek, cilik kenek, pokoke ngeyelan. Napa? Diomongi ngeyel, diapa-apane ngeyel niku wonten niku. Kucing. Kucing kurang ngeyel. Kae gaene ngusul-ngusul ngene. Wah, kurang ngeyel, Bos. Napa? Ngeyel lho kucing iki padahal ya Nek. Ora, kurang. Pedet. Pedet kurang ngeyel sing kincal-kincal to. Kae lek kemik kae. Nek ucul ngeyel lho, Dik. Oh, mboten. Nundul-nundul lho nek mik. Duduk. Aku ae kalah ngeyel. Jaran. Jaran Ora pati nyundul. Kurang ngeyel. Aku nek mik biasa lho pedete nyundul-nyundul. Ora, iki ngeyel lho omong-omongan ngeyel. Katok nggih? Kapak wis. Kethek. Atik kethek. Loh, ngeyel. Saya sing dingeyeli malah sing kene. Lah iya toh. Berarti kewan paling ngeyel ki apa? Pertama sapa? Jawab piye mau? Anu Kucing. salah. Salah. Pedet salah. Jaran salah. Mbok jawab Kethek. Atik kethek. Loh, ngeyel lagi sian. ya Dik ora ketheki ngeyelan. Iya, iya. Kandhanane angel ngeyel. Ketheki biasane nek brengose lho nang kene. Ora ngono, Pak. Iya nek kethek lanang aku tau roh tak foto